ya bendo so be bread on bejo mama yin type on ye tani benya osra yin mind onya me di na me bi yin taye yesu e we di na me bi yin taye onya me di na me bi yin taye yesu e we di na me bi yin taye bini da u be ba kaya be bo boy ho bini da u be ba kaya be bo boy ho so be ba no pa Abenabo enyabo pe sanwa abusua na yegina waboboa no pe 90.7 ye life eyankransa sompa sabre edidem na uwura main station ho a baby agare batoto nam no eno wo nifasa na fe benkum ho no Sabatu Tripoli wose ginyame wo wo bie ni wei enti de wo wura station ho wo gene de wo wura main market ho wono so gene de anopa ye ma wo mu nyina che 106.1 tachimaya sompa kro no a life anopa brother Frepomo wo mu kutam den systematic press so wo press say ya ewo computer no so eni ya enenam afofrefo 101.1 takwa sompa na na owo hine champon wa soja no chan de na ne sika okọ no bi ya no pay edidem ho koso ama afidie no enna ho na abusua Facebook no so owura Tony BITMISE wanya ye mukra wode yennam SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA FM wutie nyina no so data no ne sesi so na de bra behwe de ekoso na enne ensem bi bokotodwem pa ye bie ne ponaniwa ama wo nso wo mpotemu de ekekere wo na wusane ye nsane wunya kamafo no wo de pia to so na sompa ewo ha se wo somu nyame na wasomo man no sompapa na fe ahye nyame ani onyam na mu akatua pa no atumi aba enti de wo su ene na katua na MMDC sadada no yewura mo atemo wo muso owura biredu mo wo muso pa anya asamoketo yewura opon mo wo mo tia sa hweye wo mbe pekete wo mo konso wo de wo yire no wo mo mamu nyina beko finance ministry ho na ade achi anopa na yewura to force ne ba adwuma no wo hwe nkura wo mo di Tom Brown wo mo di Yon Vita wo mo edi awi okoko na wo no mo a won de age sentuo mu na wo mbedie bo hu sampa san wo mo bre enti anopai yenya tenase no Esquire ene wakekama no wo se wo wura court dem ho ani se tie bia obi asemene dimafo wo mbedi odoma nkoma che ame atenase na abusua ene ebre eda yedwumadie so enti ye bo nsem no papa ede ama no enkrata no mu nsem no ba
de di atwa go opano so de bi ka chiachi ne pa no na anopai ye bie no firi ne soro abesi fom ama ohu ba bia ne nsahye ba bia ne nan wo na wo ka ohu ne se de usi aka no eba na sa entaso nkonnante aboafo aboye bombere te papa firi 21st kanane so na enkora adua ne papa ya promoted of ayo eno achi wo pese one sompa ebo anan eto kese ba bia betimi afa ewrem eno nso yemfa nkwachiu ye de be ma wo abusua agi ahoma eto ho ansa 0260 19 60 64 obisi 0260 ne de watworo eda hodeda na aka de aka no 0260 19 60 64 0260 19 60 65 ebere no so a simano o baako eni tedu asaka ho na wo de abo won nsem no de efirin krata no mu ba de bokotodwemu a anopai obete ewo afidie so na sa de wadwen ye wo adwenkyira se hwene obia de fatananim no na wa ma de ho ate te se de wo ye makeup apie opia be kasa mpa wasiesie wo ho ye na wasiesie kasa no ama ho ate enti ebe kan ye de no ho a na amasompa no awie mu die triple mani anopai se de ya ete no ma tena ba na konwa na so anopai abusuan fo makwa aba ya okudonto na mabobo ano boko radio drum esquire nenso de uginem pa se wa she robe no ai so she no white no she robe no ka okay so lawyer for no robe no ya no mo she no na o he se ne tiri na no na ye no so ayeso mo wig no mo she no ti ne wo bae okay okay no obedi asem obedi ene wa bae so no ansa se o tena se na o lawyer osan ye oba na otu benkum so ano sa no kasa unya botre yiyi no makoma na watu amane wo mo a ensem ne koma wo mo no because we say a chitai behind every successful man there is a virtuous woman oye minua na wa just say oye minua pa na yemfo sege dabi ne yemfo sege ejame se na ere yemfo sege na yemmo bena enu nti yemfo sege okay enti de ye obna bo no o de fatuma ne ye wonderful na esquire wa ha ya wono we ye chidombofo wo san so ye sesoboafo no kure na de be positions ado so chidombofo o ye sesoboafo se wo se wo ba ye be ma sesoboafo okay nti yen wa ha nyina mema ono ne kan ho a wo ma ye sesoboafo na wo boye nchidom no kure eni adwuma no so de obeye me de o hyam wo brabo mu dia only problem what to edi ende ade e wo ho nti I don't know e hwan de no de be hia no Debbie, wanti bena ba ofo no ye so ba say obi bet ya to no so baby ade ni free ba ya safu asem na so pani ye pe pani so kan tanka ba ta betutu aguso sana otwi omo wa ibi yo ura visa na tino chajama ahun popo biribiri ni pata biribiri na abono no the bible ne kan na enokuru se nipa bonfo dwane wa bra obi ntaa no unim se no anka me yakọ jogging adenti eno anka me ko jogging pena me kai na wo mo awo mame fa quotation nchrewa quotation wa na jampesa wo hunu de abrante ne ye wodem ho ne no aso na me ya o de hwe Proverbs 28:1 sanka obenya ma mesisi ye no anka me ko jogging na quotation into sign o de hwe Proverbs 28 verse number 1 kan ho ma mesisi ye o de taw na obehunu ne ntia no amanko jogging no abonefo dwane bra obia mpawo me nko dwane nya bone ni say na ko jogging na enye ntumi kana me kotu was odi was it
abonefo dwane abro bia mpam won na tene ni die oye nam se jataburu enti jataburu ha no ada versions o se oye nam se jatafoforo enti jataburu ha no no butu ne kwa no boko onko jogging enti mo amko jogging no afeni mahumu quotation na mamo tinura me fa me babro no a me hwe ya na me ko bie ho me hu ade ka me se me bie babro Dr. Sisters were true for say anadwodi die mmoa wa pomoden still eno ana asu bedi enti untumiri ka say this one ko ni pabonefo ntari dia anadwo no umbeso obedi no bia hunu anya bia die chiro no so kura say e wo so wodidi bresem no nya anadwo anadwo ye deda enti mi hwe din am yes dabi sem Proverbs 28:1 say bonifo dwane wo bra obi enta no ukojo ogi obi ta dabi tenentene wa po ukojo ogi a obi ta wo eja obi ta wo dabi obi anta wo ntia fa den sem kutumiri ka bre kwa menya bonini a obi enta na athletics for no so wo mo etumiri ka no na so mo nyina bonifo nkwa utumiri ka obi enta wo no bible ne say bonifo dwane wo bra obi enta no ntimi so odi brika obi enta ebi dasafo ye no Yo, munka jangum yenko. Na sadie brada na nya asase no. Ene no so no. Sani enka normally. Enkrata na aba no because Ghanaian Times no. Me ne eda ha say wo de oba fefe. Dr. Salom Kochwachi. So no kroye miss. Miss. Okay. Yeah. The Miss Association. Okay. Wow. Oba fe de chire ha. Okay. Ana mampanin kama. Okay. And so e de chire. Okay. Ana fe agric minister ni monyamfo. Ono so nemfoni wachi. Ai. Doctor Erikopoku. Anonya doctor. Asam go Mr. Erikopoku. Asam go frefregi take for am. Nemfoni da ha. Anu achi no. Vako for asamon so aba ya Ghanaian Times aboso na vako na de bia ba wa yi ha o chronicle mu so de vako ni bia ba okay ana nura so kra vako ba hot bite so yeah dear na me quotation na Proverbs 28:1 no chronicle say kan Proverbs 15:18 yeah Proverbs chapter 15 verse number 18 na and then me ni baby a chronicle no first of day 75 musa na mame mo afi majwa yanko na ene se de oye chidombofo nti eba obese amanyofo nu mankara ne mate no vice no nti ene na wo yentem okay fayetu right yemfa daily guide enhyase enfama mo na okokratafa etoso miensa wodi aba ayawasu East NDC vote buying saga majority calls for polls annulment na ni nyina ene se a free last week no abanura se betena se ka ho asem se National Democratic Congress NDC amanyuko no womo echo parliamentary primaries ewo ayawasu East esanse mrahye bedwani anu wogire mu ede ma omanfo a ewo empeso ano so owura nasa Mahama Ture onyane ba bi ko na esese wo mo hwe no wo mo penipa fofo oba besi constituent no anemu ewo mai mrahye bedwam na baba jama eni enipa hudo bi eka ho panyina wato nanam wonse edu ne yere na woka contest ne ho eni enipa bi enko wiase kiremu ese sikache bi eni adamudie gie bi ko so ewo primaries no asiama ye che ya che kosua ne meko eka ho eni TV set me pacho enya de a wo mo ye di sie yi wo enya de a wo mo ye edi sie ye openly we wu se wo bi ebo mu nchen wo se kana ebu bi a emo nyina ko dan bi access store dan bi ena esi ho eni owura mu a waje wo de na wo de apie TV set ahodo ene obi ade hye mfim motorbikes aya park ede che se ya de a wo mo ye mu obi ahunu bie na me no de na ye me won wo ho after that no interviewer baba jama be grantee ye say ya chede really ya chede na de ne anche ne bronya ni mu
adan ne anche ne ma ne bro nya ne mu enti niam ahodo bi ye koso ho nom no amanyoko NDC bu anyo so wo mo se wo mo ye nhwehwemu e de afa asem no ho na obia ebeba se wanye niam yi no emra ene ne bedi enna baba jama be kan se ya chede. That means it is an admission say ono an che. Not just what you to mu say niam bi akoso wo ya che niam. In fact, ya che niam me I was really disappointed. In fact, we usan here say okoji ehwehwemu bia ehwehwemu de ombeye say other aspirants nso che. Say enye ono nko a. But we have moments baba jama o share ma onjimi wom. Yiso otua bribe. O say Baba Jama. We have moments to share ma competition. You use what you have to get all you want. Because now I'm say bono akwetia. And now I'm say boni fum from ewa akwetia. Eno adwane abesha ya waso east. And the honso so oba ya bono. No, ka say dwane. Ananye dwane. Akwetia Mugabe no adwane aba ya waso east. Oba ya nso so a oba one ne kwesi aba kunani ono kra wontimi mpie nkoye campaign. Nasto oba na che na bono. Kwambe so. No wanye bribe no otuetu ade ade. Oh debi. And yes enye allegation. Ono enye no na age atumi se wache. No mu susu. Na wono ankasa kura no Ghanaian Times say Baba Jama denies bribery. Vote by but na a gift. Was a gift. A gift. Enye bribe. Tambeno say so my gift. No oye dada. And na make us aden yanche niema no. Aden yanche na nsa na ye beto aba no. O ade de che obi a no Nigeria nti na we see wie ye no a wo kan kan mo no so no eso oba na oba rescue mpesua no so hofo no ye de emfa ye hu sometimes ye hunu ne ye kan and as for God and countries what is no obi so can the same thing na ma reference do me na be say gift ana na no ma mpani a meka nje as obi chew ade ekura mpo ebro to say be a certain amount of money kura menye because inducement ye can inducement ye de fe mo entu ano so de akode fe wo e dey ntina mampani aka recalling from the ambassadorial position I am menu ne ho sere kura Ghana ha dodo enti apamade ne de asi ye omo nhwehwemu omo ye ne de omo nye ye asemo but we want to establish the fact to say si ana ese egitum say Ghana ha ne ba bia ye kono bibia be yeska na mad enye ya dwene ne ye bibi fa bibi baji bibi enye ya dwene ene ye di si gina ye bi because eto da unhunu unko situation bi mu unhunu ade kese bi aba nipa na afo so we ye we wo bra ne ho ase we onya nru makakra mesa no ho wonya nru ba bia eniema bi betimi ama na enti na ya na yese nipa ho ye nwanwa no obu ho mo to say nti nipa we na timi ayesa da bi boni wo nipa trim eye nipa nature eye nipa nature enti wono se wankasa no wanye wadwene no wadwuma nsi wadwene pise nima bi wo hono mo a se ya sa trend ya mu ni yebeko esi enu amu ni yebeko because delegate fo no wo mu koko season na ye elections primaries enti ono so feel say abrabo na aduro no eduro sa season na ade bia wontimi mfa na hoɔden enya no odubekwa akwaje enti majority e wo mai emra se bedem enti eno na ma obi nya moto enne ma obi hwe fresh screen because wo enne moto bo no obi anka se bi obi ntimi to by enne moto bo no wanka sa ho ha it will take a long time betususu ache ubetususu ache ubeto de but we read him enuru ho nso kra na bo na sa akonanim inflation and romantic enne pragia fui ka yellow ye ne nam kwan ho pragia na 50,000 and 40,000 pragia and so ombesia wa Ghana ha ba ye fufu kwaku ombesia wa Ghana ba pragia ba Ghana ha 5,000 sabre no 3,000 sabre na Ghana sha se ayeye pragia no na ye papa mokora mpene so omo se ye bepra kwantima ye nkɔ ho ne efre ne twitwiri ya tena ho ama wo ma behwe yen adekɔ na modify adekɔ nko na kotetare ho ade abre aboden ye to nti eden uyi sika na kotokra de ye business na nti wankasa no wunya na ya park moto asi wo se fa okokromotie keke
fa wonsa ekosi obi mfo nyini so na fa kwa osemenye ene uko ayi onya 10 kura kokoro motie 10 kura nko obeto asesa ene uko enkran haya menchira wa assignment tema mfimfini ho baabi na asefo ukoduru ho a baabi ho aka nko moto na etrotro onya moto iba akode koto sa area ho a wawie oba be ese usama no wawie enti no ensemi bae no majority ne say yentwam resource e bae nyina yentwam ne yenhyehyɛ abane foforo na wo monkoto abane foforo because the course we die enye ne course no enye enti wo masem a wo moka no mahama yarega ya wo no eye majority leader nkrata wo de bae no wo no ena ne nsahya ase ne sehwe NDC fo no kura no wo akasa na kura no wo mahu se de course no enye enti ehu asem anopai daily guide afa bidiaba enura asante mantemu mrahye bedwafo wo mo so friends emtwofo nhyiamu wo mo asem no na eye mienu ne edi kan eye suame interchange no yesi aban e de afiri 40 no e de akotu na eye very unfair eno na Rose Minister governs Kwame Agbojan so aba bekirem se we enye downgrade ena sa 2 tie no kra na ye 3 enye 2 said de no wo kana no na enye downgrade sa esese aban ni timi hyehye niema ade de wo ya no wa ye ni ye preko na se ebe ye na akire be kwa kofa wo ha nso e de abre obi a na esese wo mo hwe no wo mo ye nu eyie enti wo mo se e ba ye na aban e ka se fans a wo mo de be ye project no ye limited no se we Francis Asenso Boache, Bantama NP, former housing minister, Debbie Roads. Was some be housing, right? Western housing, former roads minister. Or no, address a press conference. Road minister, no, I'm more quantity. Western, and you know, Western housing. Former Western minister, housing. no, I'm more quantity. Now, what's the idea now? Air Cosono, and yet say a buy se fancy limited. Yenti krom ha ena Kumase Accra highway yesi be dualize no sa dualization be pemenne project ne da so da ho a yenyeye finance minister ko kenkan budget e wo May Mrashe was 43 billion Ghana cedis ni sika aban allocated for road infrastructure enti sa sika no enti yentimi mpone ho kakra bi sa sika no aban timi mpone ho kakra bi emfa complete sa Accra Kumase highway dualization no eno kura no munya nto ho mo se munya de mo de beye expressway dualization no yenye you yesi ye beye expressway enti sa project no sen expressway no ne dualization no de wo he na ka wo ho na pam wo hwe ayi ehun fonyi ne pictures ya wo de ba ye die na chese expressway na nya adeketo asa wo enye project keto asa it is what be the numa na atun bi e bene yes na ye dualization kura keke na reduce accident ne sa ne me ya bre ho a wo mai mu wo sa kwan so eno kura no project no e da so konkon wiem yenye yewu yesi yekoye expressway uni mu akwan ye deda Ghana hanom a chese eye omo trouble moto ntime mfa so dabi enye moto ase chese ye faso enye ye bebre kwa big push project here by se ska nyina allocate anene yen regulate ya de ne say dada no abandada no wanyi kwa nkura ana simpacho honorable Bantama MP say sa de na aban ye no enye enti wo mo enhwe no wo mo mpe kwan ya because interchange ye ka ho asemi congestion a air course wo Kumase honom no enye easy o inti aden ye nyin free hop na mu na ansane project na eye one after the other ade ba ko ma realize wo Ghana ban ho trend bi ni say ye project a
ye hye nkranza de ase ne ya hye kumase de ase ne ya hye rara de ase ne ya hye abotu ase de ase na che say ye ni nyina at the same time but eye funding enti no behu say ye na aduru ba bi na aka enti kumase de aka nkranza de aka doma de enko na project na kwansi na ne nyina aka ho na ya abandoned project say 4 years ana 4 years na betwam project ni ye nwie say 8 years say be yedu ba bi ye nwie na aye peace enti say ye de ne ko ebi aye shankra de ase ye betimi ye nwie na ebi afe emfie mienu so ne ye ko aboto ase ane ye ko aha kakra yi ayi pokwase amasama de ka how many years ni ache how many years enie oh ya bro enti ehun asema no pay daily guide aba na nano RTP awards ye ekosu yi yesi gold board CEO ye rasa mejemfi wo ma na award ni bi na wono na woye first public office holder sa award no best public company CEO 2025 gold board wa okay enti samejemfi na eje sa award na say more na gold board no kra bada ben okay na so ebi e ba na no na mo Paul Amantem oba besen edikan fo enti ebi ye sa level no enti wo ba ye nche de batadwuma gold board fo wo mo ye no ese fata se wo mo ebo na abaso enti na era to for senkra ebo abaso bra ko good coast refinery for no hono was good board for abo adwuma pa enti no so ho asem wa hanum sei katafe to so ensian rehosem ya a free KNUST eba eni se level 400 student baako yesi wo muni free ni hostel so aba behwe fom ama watonom ewo ensiedo o asem no mete na ayemobo pa Ransford amankwa asumani wono ehu asem na no kwesiada na sare hosimi esiye na ne papa enura ye ka kire mo ye kase so se ne papa ne se asem no mu ye ne burem kakra obi na esum no wo hye circumstances ana de ne kan no ni entimi hu oni obi wa asem ana je obi atena koma no you see muni to ya na level 400 dey say obi wia no we wia ne sa nanso wo mo ekoduru ho no na che say ade ende se de aye no enya de se obi nyankwa enti KNU USA hospital ho no wo de no ekoye se de be yanka a doctor for betimi age ne nkwansi won so emi se wo mu duru ye no de na aye too late enti se sia no wo mu de na kwa kwahye mu kura bia pending autopsy enti wo mbekwa akopapa no mahwe ade kro potia ekunu se eye falling no ana se eye bibi foforo e ba sa adwena na wo dwene ntia ode ko wu ye no mbetimi ehu dabi ene no e possible sa dabi se obitimi yetimi unim se yebetimi abo obituo but na enye etu abobo no nekun no okay autopsy ne na bekire obitimi etwahwe na yese wetwahwe de ne ti aboho but bi ana enye injury no epra no baby opra ye no na ema ni wuye ne ti ebo ho no se bia nipa ne moja tu ne bro so ana se bia ye cardiac arrest bi ana ye pressure na ekun na autopsy ne bekire me kai autopsy bi na o munim se etuo na o mo de bo nipa no se etuo bo ni tirim ewi autopsy ne se brain tumor okay say brain tumor enye true aboba eno ne bekire adekura ekun abrantie no na ye mabusuafo nyina nso yako sky train ehun nsensem no no ekopie mu ewo high court ewo enkran na court no a reject deputy attorney general Dr. Justice Shrimsai ni moves senka prosecution no womo dance ni a wodi kan no anka wombetimi a re-examine no na re-examine na chese yedi kan I examine ana anya sa yedika tie na no asem pen ompeso mo se tie biu ne etoso high court ne se wo mo mpene enti ehu asem so beka de okan ye na no se de obekan enti ehu asem so anopay daily guide FB edited by high life legend Ebo Taylor dead at age 90
enti iconic guitarist yeso opanyini eba guitar pa na nyom high life no wogina mu pa yira Ebo Taylor woda ya wansori wodi mfihia no aduokron 90 years pay ni dues nyame fa na currency enti nyame emfa ne kra ensi Kumasi Mayor criticizes creative art school project eno so ho asem wa hanum se nti aboso kan spare parts dealers fo nso se wo mo be co strike de afa VAT ensensem ho enti eno so ho asem daily guide de ba anope mamema obrempon emfa bintu aso for purposes of correction. As I watch, say last minute reshuffle. Obey road minister. Answer no more kono. Last minute cry say car coins be Monday prepare. Yeah. Ono na on man be say coins no. Tino Dominican ye djuma bi tem so. Edio. Na eja na nkasa meraho. Ade. Raho pa sembepie Ghana. O raho so obepie Ghana. Me hu me ba na me te jin. Na wo God bless and whole and Ghana wan to be. Me te jin anim say Germany. I promise on my own na wan ka bi. Omo kan my say yan kan. Na mo ntia se. That time no munya nkyere brofo na se. Ghana na kwa ya wro man. E wa sempa. Ajare ma me nko pepes no na atiefo ba mu wi a. Na dia kwashe akire ho na adwuma wura so akire ho me gene so mu adwuma wura enkezi sompa kwambo aten wo mo bie mu correct pa na wo ha nya sim kuma in fact adwuma wura nya me nshira pa gbachi KV mo very good ba sa wo mo farm so ho wo mo de sompa na wo mo de som mo say no na hye wo mo den e ma wo mo ya adwuma na kura wo mo nin ha okay to mo timi bo adwuma okay gbachi KV farms Nkransa farms no ode yanko what I say Aja Chronicle emunam gina na CEO ya wada Ghana Integrated Aluminium Development Corporation ano o say vakudo a atiwo sisi ano internally generated fund nya no nkwa na betia ma vaku agina o tie kan na betia ma vaku ejina na so ye pa this is a big push ba ho just say bia amkofa bi be ka ho na say mahama case no krampo bi ko so ma sen yes adia on the wadi waka Mr. Randolph Jumesi Ankra on the waka ho one ka say tu ho yi we bone o mo IGF ahan no mo generate ene ya so mo de abo mo bra na no kra betimi atu CEO ni na ne deputy nkwampoka so no na wa cheche mu no good board asem CEO wanya award no no de adwa ka ho asem timi nka bebre na okay abranti ya wonum fra no Frederick Kumi Butrika wa kokotu wa siu nkrofo bi okotu san tie hai o se ada wo moja no we dey try answer application no what the fa article 33 no section 1 1992 amemra no okay and afi order 67 human right civil procedure no mfinfin ho an what the fa okay na one mo a wasi wo m dey so Minister for the Interior triple MI mutaka waka ho na kwakofo Narcotic Control Commission very good wo mo ka ho wo wi e wadem kom wo fam ho Trump United States Federal Bureau of Investigation FBI for wasi won omutimi ntra America ni sabi nsem hunu sa the Iyokofo wo mo so ka ho first name from serious fraud office no wo mo ka ho and Attorney General Akurutenga okay wo no so ka ho ndi we mo waso wogi 10 million e dey from ho Ghana cedis omati an fa ho dey so okay na no omo che no wasi fiti anopa kwesi anwumre na hankofu go ninsa no omo bro no Johnson de no be da Johnson aduane kro ma mani bi no mama na Johnson mpo ensu o mama na anum bi cheso wie na ne hesa na abutrika ti na wahwe nti wo mo ehu abutrika ebra ye ma nyina yira ama ye se ne ntọhwe kra ka ba akopɛ na dem
wo mu ntimi ntra ho nyene nyambransam sa 10 million on fa nkoto enam bi ntetem patam empata na kra nti ano ho nsem sisi wo human right division human right court wo Accra human right division of the Accra High Court yeah wo 10 billion dey free nipa ma bobom din ho na Tepa Forestry Commission boss wono na wo petition board no say nipa mienu bi agbawura ni mfafra mu ho a enya asem kuma na ye illegal say nipa mienu e edem koku e na elikem kotoko wo so mo gbawura ni mfafra mu ho a e so illegal want me ntena ho ma mo me fa no wasa no chanko mo be kukum no na wo fa ne sen Chronicles amfo adwempo e wo page 4 e no de aba ma aye hwe say unya Chronicle a e ya bi center spread no na hwe ade Greater Accra Regional Minister stops building structure at East Legon overpass. Sa in fact ma melendo clue ye mo na baso e na Chronicle bo na baso wa he e wo se mo fo adwempo e no wo che sa ade ya wakwa stop wo ho yi enya abasobode keke ene yo se ye de ma na mum esan so yensa na ho se ye local governance structure no enye yensa san local government minister okroma ye obi weja se minim na mimi se na me catch na me catch us enye accountability series ya SOMPA FM okay na me catch us enye accountability series ya kana minim se ye works and housing minister wow me dem aka na minim na no na otwe mienu penem hu se works and housing minister na East Legon overpass dan a wo musi wo hoyi yama ne building permit se wo nkosi dan wo eho permit no ye valid enye illegal tina mbuza se your local government minister wa ha no kwaku ye wo na wo ni ntia me se me wura ho se mbepie Ghana wo se man no nchechire no edu ba bia se ye wo se be ye tenten a fa ho nto abotia enti se hwa na ye tenten na hwa na ne ho to akwatie because ebedu ba bi no se de ye kwan ya ye ne conjunction ya deconjunction nyina bebebebe no ye be yi kwan de afadan mu nyame adoma kai me na ya wada me famfo ni bi nkyerɛ ye yi kwan ye duru ba bi no kwan ne koka obi edan nti no ya mane kwan no de akofa si because onipa ne yepani ya e basa ye mane ba bi akwan ne da contractor ne suro da bi ubotum contractor ne suro sa hwe ya wonya contract obi e wo man no bi e fimu a wo che mienu na de afem fifini no yi pedestrian walk we nyina toto ho efe ne bi si fa ne bi si fa nti ewie na sa ono so betimi asa a chekere ne soro no a unhu China obo se kwan no de oti abro sa no so no onsi fom mefa fom kwan no so Ghana no abro sa so kwan no so a Ghana no ayete no a forgive ne din di forgive obi ye na de anu aboni dua ne no amasem ne ye ka no wasi ne din di forgive so obi ye na de oboni dua sa Ghana kroye Ghana kroye ena maame ne efe ne confidence no edu anwumere kra na bono nso na so onkoto ade wo kwan ho so osuru oni confidence eno ho confidence ni bi no obi anya abomode ama building permit say East Legon overpass na ase ho wonkosi dan si ho ena regional minister akọ stop no no oya ade na Tinubu say alata Nigerian diary no Tinubu say waka chen alata for say mon kama kuma antum yem na baba jama no wantimi antena omo de ombetimi atena alata enche bia atuatifo ne atutrafo na eya age alata aboso no won be hye nyina sesesere eno ye nia Chronicle di aba kwadwo ponkromafo ni ne da he na asema wo kan na mbusa say ade na fitite no say parliament no mo kwa den no mo kwa ye o say parliament must do the people's business na say fitite ni nyina mo kwa no mo own business. They've been doing their own business. Entinya wanwa say ye kwana ye say PS Gracia there unanimously. Yeah. No mo agi atum. But ye nkoye hwan bill a any LGBT bill a ada parliament 5 years. Nti tasene se be sepaniko ni ma. Nti ehonsem no. Na eja se unya Chronicle la. Enim ho pa no. Bana headline e bo enim no. And now they about say Menshia a guard of honor. Menshia react to Domahene's demand. So unyanti demand na. Unya Chronicle page 2 and 3. Ansana me wura mu ho no. Emmanuel Amakofiboa
Nkasem abompe cooperative mining project no. We free South Africa ba. We kwa kopa hontoma na bibia ye fine. Nti wom kwa cooperative mining project ewo ho. Na doma hene demand no. Etiawa. Sana anu a February ya ejine mu ye mse jama. Bra wo mudi ade no. Ewa Asantema mu Royal Ladies of the Police. Yeah. Wo mama Asantema wura Guard of Honor. Aye. Enano a January no mu hokra no. Asantema wura ba yewura tete ho. Tete yo hunu ho no. Wo mama no Guard of Honor. Eno na do ma hene se saade a aman hene ni nyina no. Police for so ya wo mom Guard of Honor ni bi. Yeah, mom Guard of Honor ni bi. Say when na mom Guard of Honor. Police for mo aman hene for nyina Guard of Honor nti o che hene beje ne de do ma hene beje ne de sunya ma hene beje ne de nkran gamanche obia na nti om nyina obia ye mo obia bi. Osajefo na cancer. Osajefo. Okay. Ose ade yo doctor. Yemma ahemfo no aman hemfo Paramount Chiefs no. Ye mo obia Guard of Honor. Ana menshia anu yeba South African tanker. Okay. The monarchical historian. Wonderful. Wa ba bon tebeka se atia bisane agro no. Oni ma bisane enchero. Was 1957. Yema Prempeh the second. Police for man Guard of Honor. Inti ye tradition. Ya da ho. Radio. Ya mamre. Ai me pe send your quote. I say the bond is rooted in history. According to the revered historian, on February 3, one more date nankasa. February 3, 1957, the Asante Hene Nanajima Prempeh II received a Guard of Honor by the mounted squadron troops, of the Gold Coast Police Force. Oh, okay. February 3, Ghana. No, me Ghana. It's Ghana, ne Ghana match. So that time no, your man Guard of Honor, ne Gold Coast Police Force. Among Prempeh II, Guard of Honor. Okay. Asante Kingdom. Mo intisene. Otu for say to baby you. Your man Guard of Honor. Amamre. You trace the kwayechi. Oh, okay. Ni akwu say 57 EBC ye. Nti 2026 EBC a asem ka bia ni akiri. We ye chronicle kakra ya odiaba ajaso. Ene afrefo no bo a wo mo bom nenso ebere da so ntima memfa Ghanaian Times de bokrata no emma wo no mutiawa wo de mampani His Excellency John Dramani Mahama ne mfoni aba beto krata na chi ewo benkuma fam esoro ho ba bia ya sankaye letter na wo twura okokko twuro DSN ne hye no ehwa ape na wo mo de na to President Mahama inducted wax patron edakrata fa to so dumienu anopa unya Ghanaian Times a ensem no nyina ewo ho na ne nifa so na ode yewra Eric Opoku awokacha so afo mfoni aba beto no woka se mofa wonu makwakonya America dollar no 90 million na enu yesa Danish deal na wo mo de ba beyo enkuto efise efiri ne dua so sa kopem se ade bia yenya firim no ye betimi yenya firim enti share processing edakrata fa to so enuma no pay unya Ghanaian Times a ewo ho na vako asama a woka ye na wo mo acha se vako betimi agina ne na so te sa de enne to bibia kotote na wo mo ye adwuma no a ene wo mo hia $600 million eno ene bedom aboa ama atimi agina ne na so kratafa to so dumiensa e Ghanaian Times de wo ka no ena wode Dr. Salom kutuache wode ne mfoni aba betoa wo say HPV vaccines na wo mo wo ye human papilloma virus empane na na ye wo bi wo school mu enkoda na fe na wasi wo nyinta so ma no na ye wo no wo mo ntimi anwokora nipa mako emaba wa no wo pepem ba ko akiri ponko no 1.9 million guess ena wono mo wo won ena eno nso wo de ho deport aba Ghanaian Times abokrata anopai aboso a ye ka ede akire ye tiefui wo de evra papa jama mfoni aba betum e wo krata fa to so miensa ena wo se de mo keka no ena watua bribe TV flat screen eno no ye de ma bribe achade ena wo de che na wa kire se enye bribe bia na wotua ena nya aba no nso a wo moto no
ɛna ɔba bɛtɔɔyɛ anɔpa yi Ghanaian Times abɔde aba wɔde Dr. Papa Kwasi Indom anom fɛmfɛm brɔfo nkoten wɔde ne mfoni abɛtoa ɛna wɔkyɛ sɛ GN Bank wɔn asɛm a ɛwɔ court no wɔn kɔ appeal ne anɔpa yi ɛno nso Ghanaian Times amfansie wɔtwa deɛ ba bia yɛbɔ so ɛde ama yɛtiefoɔ wɔnom a esua literature ne deɛ sɛ yɛnya ka Papa Du Bois a wɔn nim no pa Papa de Du Bois na hɔ kana why watwena ne brɔfo ne din no abbreviation bi wɔ mu WE ana hɔ kana sɛ du deɛ body say body brofo na obotwi eja wo de wo body say obotwi ana brofo no nia bo body mehu nia meka ezi de chese me yem kra yewra abansma na ba so boy ba ko no se me ba yewra abansma na ba ben on na say pani no pani ben na djuma wa bo eni kwan say pani ben ya tutu na se pani ben wo de nhwire nkoto hwan na so enya peke course na la hwan the works and legacy of WED Du Bois time have Mr. eja ka say Du Bois Du Bois everyday and na papa no ko ka 55 buta you say now it's a name of a place or a thing it's me born say no pay bia it's anopay eno ya Ghanaian Times no the wode ababi na ye boso e de ama yetiefo GS Prospectus Ghana Launch EduPack Initiative to ease SHS admission burden enti eno so eye de eda ha no pay ya ye boso tema SHS PTA hands over 400,000 Ghana cedis welfare na security project and also anopay ewo ha ye can be ema yetiefo afrefo no ba wo mo bam na mekwa wo mo nchentiawa na emo wo pese one so mpadi dwa abusua enkonkofo akirikyiri mfa nkofifa ba bia ma obi nka nkyerɛ so o so mpa na kura de fasimi so na nyi wani mu mfa wo nko wani baba ahoso no na wode wa pa nkwanta wo nko no na enye sompa ese wom de na nso na enye sompa no a ene nti 053 18 86 216 ofra beba sompa ha ya empanimfo no betiu enkomo bi apeso no wo mu die na wo mu de ho akwa nkyera ma wo na promasidor for young vita no akura bi ahia bi se wunya bi ma wo ba enya nwanwa se akura no ne na aye nketenkete na nafu no aye dotwe enuane nuro bi aye senka onya no wanya enti young vita no de wadi bibia ya de efre no kosheko wo nhye bi da FDA ede won satampo kutu na tim so se bam so obia empebi na yen anya bi enni no unya kasa yi misra hwema akura ni nidi mame enni sima na asa no wadidi awie na kakra bi na wakoda na no still no wo sansu wonya foforo obedi esansa ya je edi enu nti mekamfo ma se oto aya ato ne dodo preko so de be ya de anya bi no wono nso obetimi abo na we ma 21st clinic sciatica commandant sciatica pacesetters sciatica researchers wo mo na ye nhwehwemu ehunu yade efre ne sciatica kane ne yatutu ne din bia yepe eduba bi kura ne yaka cho se na wati aduro so ne yetete bi no monan papa wo moto nanso 21st ba ye no abusua aba betu ne nyina ase wo mo ye nhwehwemu bra yafa moja yade ehunta no wo mo hunu ka kirew na yasan ma wadura ebetu ase enkurabata na burudu num wo man mu goso wo boase brekum ehemfa wo mpatamu bodin G 0540 311 311 Nkransa Children's Park nchen hwa wone Presby Bank ne die nimhwe GM Bank dandadanum tachiman dia sunwane Teaching Hospital First Gate hwa unifaso onsa kayen na mmom eho no unya ba na yebewo pane ana yebeye ohu bibia ya tabisa se wadidi unidi ya haje aduane abene haje special local foods wono de wanko hokra na ato nsafre no a aduane no ba waboboa no esan se delivery for no wo mo ho ha wo cha mframa
na we are making talk no also media no wo baabia 0246 359921 kwahwe menu no na aduana akondo woda sesi a woda wie ya pe na wasan frɛ 020 64 9430 eno ye kasa na kyerɛ mineral water foa sɛ ye mere wonsuo entrom ana sachet mu de no ebia dispenser no ne wo pɛ hyehye a wunya wo pɛ nyunyunu a wunya no a na wo mo de no nso asomo wo mo back hospital achi e wo nkran ha ya taifa yare nyina eto betwa endpoint homeopathic clinic Dr. Dubuaten Dr. Kwaten wo mo na wo a wo yare kwan ye tenten wo mo twa ne tia de ma wo kronoma bo hia na ne nsɛ wo asantema mu na fe share signboard eno ye nkran ene na afa 027 42 34 321 wo ma homa no se onya ko ho na ye malaria wo ho se nura ye de bema no ne eti wo ho bia na time herbal mixture no TIME afe echechi no wo mo sa de ka ho de a na che se wo ne yade to nkwanta amapai utu yade ase asa abo we de no ho ban 0244 417 669 eno ye wo mo ahoma ma me hwe de egina ha udi ne bia wo frefi nyame hu ye mobo nyame ase yidi sawo ni wabusua fo nyina so mo ho ye de nyame nti yete ase na hu bisa ta me so me ho na won so menim se nyame adom ho ye nyame de wa ye na fam de e ma ka wo no ma pani di amba ya bo an ene nti na de a che ne yenko yo of ni mame enchia chairman dulu kufusu ja ko ni di she am chairman de jibe akuka ike ku fa ku kuja ko isteriji in kamero regional secretary no ana me mame na payment ana be polita awo new job staff do asama oko communication there so man kai no openi eye enyema ekoso ewo menhu ebi se ma hinwinfo a idi be ayawa so it ye koso honne be condemn ense enfata enyema na enkoso let's say majority no betimi a we twasa abatu na ekoso no mo nkoye no fofo yemo entity for mo mo nkadi because omo shake ye ni omo ye awo do mi kwa benya ye ni omo ye obi chat kwa wan ni ko so ko di basket national chairman kwa de ka ana no support eti ni MP before omo ye pay nti mo nkadi na ye wie no koko board ye be MP before mo nya kasa tenti wo koko board say ye ntu akoko akuafoka kana omo ko board besia na omo sia na omo jato ho no wana no opeso be otua besi omo ko ti omo di koko no ko si awa no ye fo kwa nye nko tua ka eni ko na ne di be tia ye be sere koko akua ni mo yenko yo ano pe mo adwuma da ase yo manya akonya dia min chade bi kankambo odi enka me na chairman na mo de to mi kata kama na Chris Lord onzo ba for you for Canada obitima ye adwuma no na haji asafi Mohammed national woman Canada NDC for person omo ya ade bi o man mu a me bo nsem o mka se aba bi amba ye wonye ebida ye ti aje sa kwan yo president mama so obi ye wo sika be yo sika be ya adan dina dia tutu no munye ha ye nu that change no mo ba ye ta kwan no so di 2 years so di 2 years obi ti mu ba bia kwan no de be da wo de da Ghana for no so di aje oba e kwa ye hu de wa ye wonti school dai wonti ha ikai ni ya to TV ni nyama nyama o mo de teacher di wo di aje me da se eno de udin bia ofrefi Miura we how this year akafia phobia kantamanto boko de so adu mo mo pai mo bia kama neka abaya usisi dia enye o to yen tok o ko to adwe apam edika mane ya sompa ejuma fuji na ne etifo ne afefo na me pa konya kesire ya pragdala ye no da pa konya kesire ya pragdala ye no da chama budla onya na me tia me ko pa watia ja ko oba ne sa chama yi sapia Muhammad Shoba ma organizer
and I just could ya general secretary Abanda national organizer will be able to dictate and I'm me dropping the president Dr. Brand example to the chairman. Next first NDC policy I am already to effort for ana enye nitise ebini mo wa koko na ga mu nibi na make us many okoko it is affect akami ene enye me nkwa na me okoko esa me deka cha sabi mo mu sana ade ri sitie no esa koko de abai mo na mukaza abai entoaso waba na se bibi se kra wo ha ubenya kasapa akache akuapote say ni no munya butrema ye na mo call a NPP for a year. Any of them. And the mobile must be dollar. A conforma, Mobosino. And then I only among can watch them. And you will be at your day and what's like I already a bear feel. What does it? It's a message on the money, Mama. So let's go to me more on Gantagana for. You been so 8 years because that your poor and for I don't say Coco, you require toy, and I am job Canada. That was no more customers at your poor, the minister of your four, and it's time of body. What I almost had him over here. He said, what by a good. The minister, and this is for Amagazaro, Amamra, and a move to the chat. I have also the as the Baba Jamanian. I'll say MPP, I know I and MPP Sadier. And this is starting, you know, I'm a penny, Mahama, and Cataplasty, the Sobakaya. 2025, may I have 2 years. Our Mokoino, no, the whole kind of region to me, I want to find one car. What I say, this is not a bribe in Abia, that you need to say, yeah, a better than Baba Yaman and as a point. TV, hey, now for the 20 back company. The whole Ghana, the other Ghana for more about your last. Ghana, and this is for Benno, Abra. For next for put your money on your money and why I'm just saying on best Seganesca no one for not MPP Amadi Nelson Yami also and so that's it. We didn't be our free. Matthew about Major so Mumura. But you have a cordier. Yami who are mobile now Bono East in Swear. Oh, Yamia Domesino, the Dindy Coffee, I saw my coffee, my uncle. To my review here. But to Adaruma, yes, Davy. Okay. Let you come on, MPP Bab, but you're not Kukuya, and you 400 cities. First, Pano. But only Cane Pano. I. And you 400 cities. Yes. Not ban or the court 3,001. The patio, oh, yeah, campaign now, watch it if you are for Coco, if you are for Bob. So, we are buying, Nanado are buying, Boku, Coco for if you are for Chrono. Now, oh, the bay cost 6,500, and I said 6,000. Now, we're in here, Rachel target. Last the year, what 3,001, and how them and now they, who should the big count one? 1,000 count one. What the bear say 1 point something and do 200 cities. So then there could form one just so I in your man and your man ye. I'm at the chair, you so and performance were now over Katia Coco for the over this one. But you, I am trying to with your man, I say, oh, encourage you. I was saying, and this is one of someone who say, yeah, I'm kind I'm doing it, and yet, so. Oh yes, the current dollar coupon. Dollar no, I call for a reduce no. A good penny for the bottom more. And we ain't me for thought at the. Anna Mimi say, Minika, Mini Moto, and you guys say, Petro, ya this one, me and family. Thought at the. Maybe too quiet. After a veteran, and not a meter veteran. Metria, thought at the. And this all who got the Yatis in your muzzle, and more Yatis of right Yatis, sugar at this one. Debian will be ready and one. And I Debian will be ready, you can't do, will be ready, or you say, Bibiana. But that's it. We didn't be our free. Where so for Mamma, do me some pa, Yanko.
and the penny more than from Honorable Medical Committee. The Minabema, Coco, a clear form, or among the same people by no motive. You show West Africa, Hanoma, Hansa, Coco boying. I have a toy on my gun. About anything. It's a better name to Coco in a good check for no. As I say, I'm a video when you eat the one day, my near demo or come. Sufficient. Sufficient. It's a banner and stress only no cocoa, you might only do as on one to thing. Then you find another for the appointing and no yet my partner to Mr. Cocoa is my phone because your cocoa and a mace capa. You better listen to nothing when they're the only day journalist and yet a queer for you don't know to. Little bit me and Ombra me. Na Cocoa is my phone, so my command told me you make money to. And yes, I have a day of corner, somewhere they told my school fees. But that's it. So, mammy, would you be our free fee? Median and I found them a free in the boy town, and I know for any assume game count. And count so come into one. Yeah, my metal is the winning what to watch Yapa. And I you like Zebla, and also saw Chow now at my palm mobile. I can't make any say, you are John Dorman and Mamma buying. Not fit and the Bushman Bakwanaka credit. Obian was my power there, oh, yes. And then my papa, oh, yeah, and in a Yason Faso, and $1 bar for me, $10 for $2. Give me such a decent now in Pipini. Sahani fool so buy in Sahana. You like Kufiama boy, and then, well, I'm saying, you like Kufuado did not buy so went to Yano. And then, Bibian and Centrani, that he said, or Bojuma, at the war minor. And then, Suan, I put at the big granny at the edge. And then some man did that away. Was starting our Mohata so I was say, or more movie. And more that's how you manage the Bianco Yen man for the Indian so far. So, and my papa said, about Papa said, the rest of the day, or about the war for mine, and no more Baba, who could go for question. There were honey over the for the car, see you about me. One of the years now, we didn't see Kasimu. But then buy as a vice president, and then Golan could say, we do better Friday was watching on the Akoma IGP. If you are not a tracker, I could do 17 cities. That's me up for me. And the man who MPP is different. And then I am supporting Rajon the money Mama. In the new power, yellow. Then I support you in that's where they didn't so fast. Then you get the phone. Yes, Ram. One more from Ecosom. See any dollar for Fania. That's it. Would you be our free fee? Pacho, good morning. Good morning. Pacho, and I'm in the dance line. And I'm into free dance line. Pacho, I'm afraid she'll be a doctor about me will be a Michiano. Hadia Safia Mohammed, John Woodin, the Chomani, Jackson Kudia. Ninia, so because about we have to patrol swar, a truck, Ghana for Mutum patrol, ye tumwa amanonia. Asiaso ebe kwasoro ye kuso amanonia ebe kwafom ti amanone fo na aseso ina amana kwafom hanya aban na aseso ana minia koko obi okwasala leona we ye beto aba we gina ha ye to aba ni wie pe no nya komo ho abom kaya aban ne ti na ofu man na aban a wo opposition wo tro koko ekuafo nchen ekokatsa akufa do osisimu onye mu na ya to abede ti akufu ado o ya ababe ni yesi yenya yanka ya ngbo mientai aban neki ena ensuela eni afu no me bia ko enyam kwahwe blem Saturday we ni nanti me ko eyi wo ho me shede ko police station wo ekohwe blem eni ko se moja enti ade entina yesu inseneni ate se we je wona na se be fre o mo yen kansa abane se bia e ko menye baba jama ye ile ni o ko ti yo mo je ko Manchester o she Manchester ni go o mo de tikati Manchester because every teaching SOMPA Bruno East yentio oga Jesus Papa Damasi Juma Mobo ano pema mi fanti afọ mo papa chama mu South Hampton Bruno East regional issue and you organize ama galana papa chama tuma income Bruno East regional chama the papa about ceremony papa
nneɛma no bi wɔ hɔ na sɛ yɛka yɛ na akɔyɛ sɛ amanyɔ sɛm ne yɛyɛ ne yɛmu bi mu deɛ the parents ɛyɛ akuyafoɔ paa me maame wɔ birikum koko adwuma na ɔyɛ saa no yɛawɔ da mekɔ hɔ ka kyerɛ me sɛ nka menyɛ obi ama no to koko no ɛwɔ tekyima famra no ɔntɔ sɛ boɔ no koraa na ɔbɛte so ama no ɛna mka kyerɛ sɛ boo tekyima nso a yɛade kuro ne ɔluma deɛ wɔ ha no so wɔkari ɔnya obi a ɔbɛtua nka Fatima said, "Akuyafoɔ no brɛ yɛkɔka na mu di ne nama no yɛate $1 so ɛna yɛate mo so ɛna Akufo-Addo na ɛde ka atoɔ Akufo-Addo bosia na ɔkɔgye de baa yɛ bere bia yɛyɛ nkora nyinaa kɔkɔ adwuma yɛyɛ bia abrɛ afi no bɛduru aban no kɔgye bosia sɛ afi wei na kɔgye bosia wei de baa bɛtɔ koko na mede akɔ akɔtua sɛ ɛkɔla koko dudu sika dodoɔ no a wagye no ntumi antua afi fia na wasɛn de atoa so saa na ɔmoyɛ no sika na Akufo-Addo kɔgye baeɛ no last year 2024 no koko akuafoɔ sika kaa mu ana ayɛ papa na ama saa bosia na ɔkɔgye bɛɛ 2025 no wamfa ntɔ koko no bosia na ɔno nso kɔgye yɛ no ɛwɔ he wɔte aseɛ sɛ nkaa bi a isɛbisɛbio so parents ana wɔwɔ koko no bi na nka wohyɛ ɔmo shoes no a nka deɛ yɛtɔ mo mfa nkɔyɛ sɛ yɛate mo so yɛate $1 so meda se Oga Jesus kyerɛtɛkyimanfoɔ ma yɛ wodin bi afrɛfi masom keke Kantamanto from Kantamanto market Accra life Ghana Orobo into Nyame ahu yɛ mɔbɔ yo yanso jamde pa dum ya hu papa ka mon dia no consider me yo if I go we do voice no because me you organizer share we bakura o ba for mu down abanga to be able to do it on na eko na shira chama e da ho to say wa ja ko wa wa ni be bia wow ana bra champo na so ka papa yo we dey abom da me pa so don't know come and sample too. Yes. Me my yesterday. Yeah. Me that by ya so plato. Me na MPC college e free. You go dey me what? Na you go down order. Na ya keka. One shot. Me na ni me that on your concept. Ya tin president so ya tin patrol so. Africa so abakra. And you me pa se Ghana. What you want? And the book to be Ọkọ̀dà wọ́n gbọ́ àwọn ẹ̀kọ́ máa lọ rẹ̀ ní ìlú ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó Áfíríkà kíkẹ́ ṣe yà á ọmọ ìlú yẹn ni o òbí ọbẹ̀ kẹ́sẹ̀ yẹ̀mẹ̀rẹ̀ ẹni nípa òbí ọbẹ̀ kẹ́sẹ̀ mú jà òbí àbúrò àwọn jẹ́ ọ̀hẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ akẹ́tọ̀tọ̀ àbọ̀mọ̀dà ẹ̀rẹ́ ẹ̀mọ̀dọ́dọ́ bí àná mẹ́dàsẹ̀ mẹ́nyẹ́ mẹ́dànsá òdí ní bí i àfẹ́fì. Good morning. Good morning, sir. You're from Kwakwa, me Kasefi 37. Kwakwa into you. Yo, Favidia Mamentia, Mentia, Chief, Namentia, Miamini Abacosia, the Via Mentiana, no pay. Amintia, MPC Doctor Baumia, John Board, Yamami, now missing. Now, Muraya Namine and Kokobi Yarding. Almost earlier, President Mahama will need budget, will need budget. Yeah, President Mahama, 2024, but what you're saying, a Mudia in the news. It is all banner, or say a butter or bar, and this is when you know about the finding NDC judges. Yeah, Musato obey on this one. What is so? What point judges almost 53? What is so? All about say a motor obey chief judge, Jamusato on this one. What is so? All about smart Kubuai, so on good Galamse, and can trade Galamse, water. Omuti di abuba President Mahama Winia, Omuti so Munima Galamse site, and the Deva and Echo Galamse site, and then this is going to Galamse. It is Sauka President Mahama only the bosses. I mean, Midland charges and the boss was saying Ghana for what is so pepper, and then the year wing, and then the Coco for Yatom Coco and the Intimintia, and Coco board CEO or and to acquire a sumo. It is more beyond the President Mahama only the bosses. The bosses, what is so pepper, Nayan near 2028, Yan Twaba, I'm a doctor about me, no major mining see, Mura, Medasiano face. Mo, Medase, one of him. Sana also over moi, Yado Cajon. Why not, baby? Wouldn't be our free fee. The video of a cake, because that's new plan station. New plan station of a key into. Mamma Moa Basso, the dear Mutisa will be a piano. Bajoso. Mr. Politics, you own. Ma, position, getting of the heaven. Are they?
na say have we proud because me come the half of phobi ko share sefi ekoye kuku di omo nyina return back and some of what kaye and na e ko so yo and na do ni timo de na me ade ndi ti for kaye me ya se omo kokoko site after forcing a big kind na do kokoko na was a cotton 60 million and what on 31 million to the half number ba unya de campaign wa wo che the customer wo odwa nebra e wi aso on so bi customer trail nya no kra na wutia onimse wa wo ka onimse se bi ewu watu se me customer trail se e dia wo akra ha wo be kwa bochi abefa ka na ndekwa bochi a inimse asema meka no enya no kra ba wo wutia nimse wunim nyansa what I say it's better Ghana never no kra nya adwuma taka because politicians is too much to be the case me kra nya be major politics here because we are having competition so it's a one kind of crowd won't and so when find out Ukrainian politics on. Oh, why? Oh, wow. Galante side, and never go ahead. Yami, so we two Galante, Yami. Yeah, Yami, no. And this national organizer. Galante side, no, or more two Galante. Yes, trouble, or 10 side to be. But you want two Galante. I was side to be. And this is one who can't say we two Galante, and this is one on one can't say, and this is one here to nothing. Into a so we are but canceling one of Mucato. It's all captain and I got mining. It's everything so. In the Tamauti, but still, we shouldn't say. More Thomas. Would any be our free? Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. Mr. SOMPA. Aye. Hello. Hello, offer. Good morning. Good. I dance here with Mr. Peter Chima, bring it to the capital. I dance into free touch my dear dance any uncle. I dance here, Mamentia, the regional patron chairman for MPP. Chairman, you see for Santi, Chairman Musa. Mamentia, Chima South MP Papa, Honorable Martin James Sakosa, or no, I should hate the Chima SOMPA. Mamentia, regional chairman, the game changer, Ibrahim Baba Bukari, Chairman Ivy. Namentia David Yabati, the hard-working regional secretary for MPP. Yabatwamuso, the MPP penning for incoming first vice chairman. The Chianopa Benjamin Yajaku, the incoming first vice chairman for MPP. Honorable Benjamin Yajaku, Yamon Trabamano. The Chia penning for Monkana, Dr. Bomiani MPP penning for the Chia will be now, Mekoma Samson, Ghana for Yana Yape. Ghana force and Yana Yapa, Yana Yapet assassin. Yet the Ghana Hammer, your mamma, and get what you can Yabua. What can you album? Or see a new shot. Now, yes, my found total money in your Ghana for Yamana Yaho. Say, such an animal, said the open over canoe. DNT was 18 bata. Yet the Ghana Hammer, your mamma. Yet not Baba assembly mind. His Excellency, come on, your son, Baba minister. Your mama, your son, Wababa, minister, assembly man. They say, who's your mama corner? What's the MP? Your mama corner. But I say, and oh dear, may Fadi chat to be our free. I friend did because of Santa Maria, a dear uncle. No, Mamma, who have watched our national chairman. Now, a special million do a Bushi Papa, my papa. Now, many are Cassia here, also, Ogase, he says, now, what do you got? Well, and I would do it to one good school, no doing that, and also, and just your mama or a president. And I say, Mampenny, now what's a cacra? Now, John Muhammad James, I did. Obia is you were mamma, or no, my penny, the media gives your kind of Bonidiano. Nick say, we, what they say, we, peace and bow so for, and what they say, Mamiama be you are doing a baby. Then, you know, what the Kufo, in the one time, and what they say, host, you know, can you say, all that President Kufo. So he tried the more kind of that time, George Bush is not a no president of America, so we be as
Okay, say I would say American President Bush, you know, if President Gaho, if President Bush, it is I'm not the you do a president for Bolivia. Oh, any at some times they will be a president, a year been overcome. Na odia say nembra asema to di practical ye no wo musa na before ya mamre ne ya mane ne bro ne de ense enti ende se de besi afa ne bia ebre no anya wiedu ma yemfa ofre dwumadi no empem ha na fe yensan so enkwa badwafo ho na yenrape enema apona yensesa yenkukuni yenkaka na fe yemfa enwom no entoato so saa kopem se prophet Oduro Betenase na second service no wodi amawo yenko book no so yo eja yenko book no so dia na ene amanfo atoto bi kakra dia ba na ya semo na ekwa mo aboaten wodi bi aba ha na ono no ma menhwe na menkan message na ekwa mo aboaten dia aba wa ha se no ase okay ma menhwe sem free achimboadi was say or here in live Basildon UK. I say good morning Ghanaian media for the good work for God and country. In fact, in Chakes Yankoma Honorable Bwacheja incoming NPP national chairman no. Na wa hine champo. Some patakwa. Or say awesome work. Na eja wa to gu achire no. So wa soja na no deda. Wa hina champo Yankopon shira wate watu jabe 39.99 billion eno de egu achire nana ekwa maboaten aka Dr. Bawumia will be president 2028 I say glorious happy birthday enkoma Mr. Ama Mustafa of Abosokan. God bless your new age. Cheers. We nana ekwa maboaten no the happy birthday enkoma Mr. Ama Mustafa awo abeso kan Yankopon hiraw na onte na nemche na fe onye okese pa keke edifrika soa aka hawaba odifri American Town Kenke House o say Ghana problem nyina ya NDC Ghana problems is NDC pa ambenso kudos to Ajunkese John Board wa chirem ya de ba here nti eja messages no yemfa nkonkon hansa okay na nim say esquire bi wo oh messages need I think say no okay mo yeah ko eja muntu apo eja ne mudi ja yen kura ne kura no eja ne wa asem bi kan nti de ba na sa odi aduro no na ya kire ne time heba mixture wa no no bi atu ne yawo na se nokore honam yawo na firi ho na wo pistiu meal no bra no daso no na mom se ebia na ye physiotherapy nom homeopathy ayare sadia na ya kire ne end point ho kronoma bo hia na se share signboard se wonko Dr. Kwate ne Dr. Dubu atem ho no wo monye ni tia wamfa ma no ensuo no nso enkonom ne abenya typhoid na wasanso akobu afaso wa ya sabi abreko a kasa na kire mineral water ho ye wo sachet mu de ye wo entwanketoa adantamu ne akese ene emu dispenser nyina office bia betimi anya bie haje aduane no local foods haje ase ye de aduane pa na won kwanna na wa asase so wonderful enti ha twa atomic hwa ana ma delivery for no wono monye busy ya twabi ma akoda nini fa kasa nsu no se dispenser no de yehye no a kakra bi sa na de aboto no na watete amanadi bibia wo mu bi mereke kura wo mu dada ne de no chense de ye de wo na afra no wo ye fra ne Yonvita promoted of wo na ayo anopay ka ho na 21st clinic Dr. Sisters mo se wo mo ye adwuma Dr. Chere Thomas no wo mo ye adwuma no pay sa na Dr. Amos no mo bo adwuma entintentem one wo mo nkasa 0540311311 je sompa homa no 05318862116 na bibia pese obi sa sompa no ahoma we na abefre so kwekwenko eja ne me wo adwuma kitwa bi but adwuma ne so ema me sende wo
ayi bi senka betimi abɔ ma me a o check ya ma me ho ene ansa na obe check no ayi na no papa ya wo mo se otua oje galamsey taxi won't you see as a papa bi DC no champagne for no 20 fatus man na papa we asem na American you you man no bia jeman ya ne aman say central ya ne din mu ye meduru say excavator no jom say 6,000 na champagne for na champagne no yeah 3,000 6,000 a year 3,000 for champagne and 30,000 for excavators nande we to sikatro ne nyina na wo check we na mame okay nti na me busa se amakofi bo a mo adwuma a wo mo ye ne Ghana ha no papa yi o ka ho bia na obo resetting agenda na mampani mahama resetting agenda wayi obi se woni mampani wa Manchester Central no ninsi ana mu no ne awoye no no na se we ayi so onte ya papa ya kwasipita OSP wase wo ko investigate TV ni kusia ya no wo brekon 60,000 30,000 3,000 eda ho clear o me ntene nka wasase mu ho we me nka nkwachiri me no asama na mbusa nsenti OSP ni other investigative bodies no wo mo Ghana ha na so wo mo ha de a ene over to them jolati aja afi yanko ene masem a me be ka ho asem no ho na ai BITMISE me ma wo screenshot to be ajo a screenshot yi na we mi busa na se aban de ne ede wo moka dodo sen ena wo se 10 months hwe soro ho pa be bia 10 months na start free no 10 months please na to aso ho mame since I'm owing a lot they've been attacking me including my mother's bill young ones have to starve to save them Ena me ye asemo yesterday I went to some pure water factory so I can work there after I closed but they said there's no vacancy. Very good. Sanko the next pure water at all. Next one here. And actually say we are waiting for these areas to set aside business with. But because this area is not enough and beside we are owing a lot. Eja fa no si ho mame. We ye nurse ni bia ya posu no. Every new abrem achim abrem constituency abrem ya postu ni free new abrem de na ba beto central region krobi efre ho se suadru agona suadru emu wo han dan ne dan ka so na no ya akoso me bo so ne dan ka so wo se wotua ne dan ka busomi du aban ntua ne ka ye tunu nti wote nadamfo nchen nadamfo nso aka bosumi mie na ne dan ka wu wo mu yomba akotena ward ho no ma ye adwuma asa ada ward ho a nyesa adwuma no so wo monye eja wo send me voice note bi ya odie beji ma de na abo ho msade na ye something which is there na ni su ana wo su na no se ye kenkan se bible ne se ema owia nkoto opani ni sika so nti de ya ema wia nkoto ni sika so sanse owia no odinani atoso se ya no abie volume no odinani ato da bi bo de wo start se wo ba odinani atoso se eno no odina busua de bedi fa we ne to so mame eno no odinani atoso se wode behwe ne maame ne ni nuanom eno na nurse ni enti wo ka ne tirimu no akatua no nso kra nkoba wonti no mo gena nko de business bi eba ye boa na nko de aye business bi a ebe support na akatua ne ma areas no nso ma ne maame bills ne hospital bills eja maame ntie maame ni su no se wanya maame ni su na You might be person me quit because I can't stand the shame.
I can't even feed myself. And the power mentioned Jojo, if you were Jojo, we want to say, as if I'm not that I don't have family. Besides, I have to take care of my mom, my sick mom. I cry every morning. I could even end up my life. What's wrong, man? I have to quit this job. Obrempo. You might be person quit it because I can't stand this shame. I can't even feed myself. Ajati. Ontime entina enungwase no we enya no ne ho kra no ontime mfidi no ho aja we enya no mie mo man no nisuo no ba se eduabo enya no mie sane bible kan ye no because ordinary atoso nti so bie na no a odome oman no esu na wo su no odome oman no nyasa adwuma no onye o ye adwuma no nanso aban ne se wontua neka adentia enti sa esu wi na we ye ba ko a watio mo eja bebre wachire ba sa esu wi esu enti de antimi ankutam nyame ampata na okoye ne ho biribi Director General Ghana Health Service nyame score your friend no Kaba Akoria din no bia na I may pronounce it wrongly Director General very good wono nie Ghana Health Service Director General nyame score o me score da SOMPA 106.5 FM ni nyina tu kohwe onimnyamfo kwabena minta kando Health Minister wono so wo me score e wa ha Biabo sombra sebedwani no monfa no nto so mame na wo me score wo SOMPA FM so won ansa call ne mame Dr. Kasiel Atofosin Finance Minister wo me score wa ha won ansa ne call no na no me to bi koye eja ato force o force we dem force force we pa dem force o ye na nea waye adwuma bosumi du wono ne de ya bosumi du binum ye bosumi du miensa bi de ye du nan eja we ye nurse fo omasem na me kan yo onko teacher for teacher for na me we break wo ho onko immigration force mekọ ho na gese bi next 2 week na next ekire mekọ kire ho onko fire ehom ye fire for commander for ne frɛ me no se customer mo GRA de ho de asem ni ho omo ni GRA ni finance ministry nti omo hwe nyame ne omboafo nyame ne omhwefo nti hwe hia won prison for commander for ne frɛ me no SOMPA FM eja immigration senior officers ne commanders ni bi frɛ me no mpedimfo no nyina eja se me kira o fire commanders a frɛ me ni senior officers a frɛ me a baby anyoyi minya course no titiru pa fa immigration fo ne ho ana makai Bishop JY Adun commission no aban osese wan hwa akatu asem no yi a akatu asem no na nurse ni yisu domi wo man no ni nisuo ne ye nome de ma wo man no se ye nimu a eja nu ntina o man no sabe ye pa ye ho ye hu ya $10 so enso still o man no mu ye hu no o petro no ya teso nso ye bre no o akatua no nko adwumayefo na akatua na enko na wo mu su eye nome ma wo man no nyanwanwa se kwabrane che TV se wo de pritumi kwabrane che kosua ne mako jene kura se twetwa si nchenye jene ketwa se wo de pritumi wo de kope MP we kura anya se MP ni mpo wanyampo wo de kopre parliamentary candidate dibra enti wo beche TV na wano akosua e de makwa hjem e de ama delegate na wonom nso sabe pesami nkuminya nti wonyene nurse ni na wo suin ho because sabe mpreduasa pete nyane maame akokọ e na wode di bola so ama na ha no
pete enya ne maame akoko ntiro de dibola so a enha no eja ne nti a mese me wura aho se mbe pie Ghana no ene nurse ni ya sem no ama me wura aho se mbe pie Ghana nanso ne ma mani gye se me ya Ghana ni ne se Dr. Blessed Foster tikasi awe adwen ene akoso ya nhira ene SOMPA management wamada ma wamade platform ya ma yese yanka mobro wa asem ayo bia asem no ebi ma won no na yensu yenya sa platform yi no ye de beka mobro wa asem ni bi di ama won eno na ama mani age se me ye Ghana ni na emom se nke ka sa esuin dia ka me wura ho ama me o se se nka mi wo treat se ebura ka me su ama me man na me de ka me bob na ama me man Ghana se mu adwuma yefo ye mu awom na eja da meba no mebusa Ghana Immigration Service se na no Portuguese for mpanimfo na be training immigration officers in drone piloting